Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok Pesantren Hidayatul Ulum ingin mengumandangkan yaitu sholawat yang berjudul Hayul Hadi. Hayul Hadi bi ajamalatika Nabiuna Tohal Muhtar Hayul Hadi Hayul Hadi bi ajamalatika Sallu ma'ana ya Huda Bahwa ibadi Nabiuna Tohal Muhtar Hayul Hadi Adaladzi Sarola ilah Sumadana Fatadala Adaladzi Sumadana Fatadala Alafus sholati ma'asalam alaika ya Rasulullah Alafus sholati ma'asalam alaika ya Rasulullah ya Hayul Hadi bi ajamalatika Sallu ma'ana ya Huda Ahwa ibadi yawmal ma'adi Nabiuna Tohal Muhtar Hayul Hadi Adaladzi Sarola ilah Sumadana Fatadala Adaladzi Sarola ilah Sumadana Bahwa ibadi yawmal ma'adi Nabiuna Tohal Muhtar Hayul Hadi Hayul Hadi bi ajamalatika Sallu ma'ana ya Huda Wa ibadi yawmal ma'adi Nabiuna Tohal Muhtar Hayul Hadi. Oke, terima kasih. Itulah persembahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.